So long as we collect whatever tax we are collecting and we use it to grow our country, it is going to benefit us eventually. The one thing we must never do, and I will not do as president, is to say that there will be free lunch, that the country is going to be developed by borrowing money from other people, that the money is going to, that Kenya is going to be developed by others, and that it's going to cost us nothing to develop our country. That one I will not do, and I will not encourage you to do. And that is why I don't mind. You know, people call me names. But you see, when you are doing the right thing, your conscience is clear that you are doing the right thing. And I will do the right thing for our country, irrespective of what names people call me, including Zakayo. Please, Demley. You can meet a Korea, Japan. President. Yes. Did I see that Japan? I think he's still in Japan. You know that's a country we have a lot of bilateral interests. Big time. Muno. Japan ire. Yes. Niando togona nagira. Wega piu wega. There are trade partners, and Ronnie, they did a very, decorative card of honor. Yes, yes. You know, our country that runs on technology is rich. Yes. Na sienta na boxi. No ya ukua 14 sita na 18 sita 7 year na 9 year ri age mairia maturengere kitu kidogo gari we gioka guku na besha nini no tukoro tuteithanitie na andu acio wega premium acio no maturorere Axio. You know, I think we are one of the biggest consumers of Japanese cars. We are big consumers. Huge. Actually, there's a time they used to run a campaign. The car in front of you is always a Toyota. Yeah. And that was almost most of the times true. Yes. Ona Camaronia sineire. Mokora matoyota. Arambe okire na Jomo Kenyatta. Ole ratindo. Nimaitini rogia na Camaro. So the home of Toyo Pet. Toronio bakite ha Toyota na guku. Wechia no ahetokire ku. Amero no koro magucirehura oigana hari ngari. Na tukene. Na nona magikinya kiameri no meke wegega makiria. Yes. Makia matikare giadwa jomena ido. Rema gura icio na kirauni. Acio mena ciringi. Awete wa miguda kuria ruiruri. Cio ni magure kirauni uria magura. Mena endate muthuri wa perfume o'clock. Karori. Mwa karori. Acio ni magure kirauni uria maguraga. Troero ici cia mukulima mudogo. Pro box. Yes. Sienta. Na ru box. Yes. You know Toyota. What makes Toyota a premier brand near 3 ni mare gari ya mulemi munini pio na gitoga ngo pio. Yes. Water because they have the 300 series, the new one, the V8 million ni mirongo and mare Pro Box ya 1 point. Yes. Ni ngari yo ndirari goro oguo tene ndirari goro Probos sona cia umorogo cia makedo manana. Ira tulite magana miaka iganona. Yes. Ira chutio rimwe. Ira chuti no economy ro gitari. Yes. No le ule president keruta wira cio mwega wa those bilateral talks and neju Japan to kuona umithio mwega. It's a very relevant visit. Do no nake urathie guchenene kira president kumwira marito maria tumwitaga ti wega mundu cio ni arahitia kwimbudu rakinya mucene yotabati gukinya. Yes. Nige president atanamenya kareto karia etagwo ri ni ahego ihinda
Ni ayo hida at least miakeno. Etano. Alikia tamu ya mbere amenyagire na kuheka ritu atui. Akamenya na ku second tamu. Yes. Ate heka ritu atui tu mtaani. Yes. Ni tena muno kumura tumwitaga Zakayo. Ni mbaya. Yes. Dodoji ora mwaka nago nginya ugira bururi-ini wogeni. Arathi kuitururira nja. Arauire moje temare nzo mothe. Ona moje Zakayo mtoza ushuru. Thilo na mundu ucio ni mwakanu. Mundu ucio nake athi kumuhe horo ucio endo kumuthukia mutwe. Maundu mamwe ti maũtinda ũgĩthiĩ kwĩra mũnene. Mũnene ti mũcene wothe akinyagĩrio. Na ũrĩa ũramwĩire ũguo nĩ atĩ nĩtũmwĩta ũguo nĩ abatiĩ etu. Na akomogwo. Erwo rũciũ rũngĩ. Nĩ gwĩtwo na gũkomogwo. Yes. Ĩni. Bata ndabu wewe. Nake mũgathe rĩ. Nĩ atige marakara tondũ nĩ akuma social media. Kama mtangulizi wake. Mtangulizi formally. Ni akinyire handu akiona ai Loro di hota. Amwe na ngia tutiri arika ri. Mwana ne nini gukira iheci yake. Ekiru mogia ni iheci yakwa. Ke mauma. Ke miuma. Anu igagia oko karati yake. Ngiuma ma Facebook mauma. Na kele hale umire Facebook we ori ni hale acokire guthi kwirwo na ngwecia ni murathe wa mwirire ngwecia ni mwezi mwa murathe wa mwirire ati tumwita wa macati ndakia maroria Amwetha jide ni wa macati no wona be amenyire etamu ya keri ni arekirwo athia ageta hiuhio ke atana hiuhio mutwe no we kuone muramuhiuhia mutwe tene ona ndani ni miaka iri gite-ini mwana ni mugutuma twicirie gucenjia ritwa riu no he mundu ramukinyirie ndeto itabatie kumukinyira with all the name calling including Zakayo. Mundu utare na wa kumwira ri ti umwire maundu ma ukuria bururi ti akumuhiuhia mutu ona moyeta wa gacuguma na kaundu kau tigerio ne kamotho ndamenyaga ona inagirwo nyimbo wa gacuguma ndamenyaga no iria kirwo kutukubura hizo ni wewe sinatukana yo jila yo sasa wakashogoma ni wewe sinatukana mtukufu rais ya hizo wimbo zote bunga ya bana garwimbo moyo yes ajua ko ende teka marwa ke mwere enda maiguane amutungire rwimbo and he did that yes enda maiguane yes Mobutu used to do that as well near the Franco di Luambo Luanzo Makian amuru and he became a hit Mobutu sese yes rumugathe ndienda kuyoyo mutwe toro na twase jeri twari no tukumuhe ringi na riu no amukinyiria no makumukinyiria yes ona mugoro fure ubakuri ona kiario maretu atuetu yes na dada ndiakinya wenake wega wake ri acokagia tukuke o haria okira sasa hiyo ni bloody useless kubafu wewe huna maana wewe huna haja ni binadamu ya mafia kuku Lema president ni gene anda asigo igiri ithatu cia kururia ni president agikuruma no ni wenda teka undu iri henda ari mo onake ndonake no mundu yes ni enda getana igiri uguo kana ithatu igiri irumi si kwa associate na ithatu you see president as a senior most politician yes no setaga agenda ya siasa uguo ni abatie guikia ciugo ta igiri nduru yes cigaceta agenda ya siasa ta wiki igiri ithatu yes tondu Jomowe ni akimatagia irumi
Ya mafao dozi yori. Ucio ndari rucio. Ndari chills. Ai yau akaroria. Vinyanga lika. That would not go that line. Ugo no ure kuria kwenda ature ta inyaje. KPU dume. Wena mugathe William Samoei Ruto ri ni athe ciugo igire ithatu cia ribat no ata atuori he has his signature Shanzi san na nejue era ndugu ni igua wega atuika relieved ni acoke woni thayo rona ru ndangiambatia pressure yes Kifanya ndani huna maana wewe kubafu tu. Huyo sasa ni mtu kubafu zaidi. Anajua tatu kubafu ni wawega. Pressure gathira. Igacoka thi. Leo lake ni athe tugo igire ithatu guo. Leo itare dito. Yes. Ona rito hia no sawa. Itondo na riu uria formally ni akinya andu akauga shaitani. Shindwa na Mungu shaitani. Ewa mukarongo zaidi ya gwetake. Shaitani. Shindwa na Mungu shaitani. We president no mwaka oge na turumi totu. Oh, bwatheri. Ni athe oka undu. Tondu gaka ucokia moko na thutha ri. Ni andu ni me. Kwa sasa ni waulize. Itawashtaki kwa Mungu. Hapana. Hapana. Ndio na sisi kwanza alafu sasa Mungu ataona. Tondu Zakayo ni wetu. Yeye kirende nakyo. Getire buguero. Yes. Na getire mweli. Yes. Aikare ethe ithatu je. Ithatu horeru. Na si copyright. Tawati mundu ngi waru mana kubafu tigo. Ni mpubavu tu. Kuna maana, you are useless. No, you can't be any use. Jomoni yake mataia. Ucio ni aruragia muno. Ucio ni adira na ginya personal. Moi ndari nyingi. Ona kinya ando. Muvai gada kunyesha Moi. Kwani Moi na nyesha mvua? Na nikio mutongoria tendagwo ningi muhonoku muno. Ona we muhonoku ri. Nikio na dauti matia arwanjora. Mutongoria na batie kuhonoka muno. Ona Jesu ri. Ni ugithie imwere mbueo. Kendo gikyo. Oya no githitanga iguru gitinge makiri. Riu kwanja ni hindi kingigwakiria mwaki. Etha tugo twiri tumata. Ona koni ayo. Mutatia na matura-ini ria ndari mukaruria mata. Yes, yani. Andu ni magugwaka mwako. People need to see your work face. Yes. Taruri kijini athiete bega. Tiwa kurangara nguo. Hapana. Yes. Mutongoria no mugukoro we farm. Yes. Ungithie kwera ndui. Hapana. No. You know, it's not very popular to be in leadership. Oi murake numera ke oi maru murake dira Zakayo neki oi ma ne muge igoro oi ne nyitania mundu na maguru mana. Yes. Yajukuria la ugadire ona mu opposition ri ona ke ni ari code ciake. Raila pale takataka. So yo takataka. Ngati muhonoku. Serikali baga sasa. Serikali yenyewe imefinywa. Haya. Uya ati orosio. Leto ru saka arona tamundo rio kinyesia sare dede. Wewe sasa unaleta aja ti dede. Hiyo sasa ni siasa unacheza. Dede yugo.
Reure. Wakifanya gwecira. Kifanya. Kifanya wa YS ri. Yari ngari KYS. YS ni ngari yake. Mazda. Yari ya thikwea. Kare Mazda. Ciho matawa mana. Yes. Yonaga. Nyumuma. Nyumo taoriro. Nyumo. Niakire KYS. Kifanya. Na niyo agitindikaga nayo ro uguo. Aruta odd jobs uria we yumeria. Yes. Nikari mwe ni ukona ona nduramuona ni thara. Reka gwekira guthara nginya ndirica. Wega na mabebe. Ajireke guthara. Akana biru. Atigio okay. Boneti. Atondo ngari cio mostly plaga kundu itarabatara side mirror ri. Na ihana helicopter na cio tinduti wira utuku. Acha. No. They are basically diurno, not nocturnal. Yes. Icio ni cia muthenya. Yes. Riria mutwarithia reona. Riria eshua ni go sustain nginya matawa. Yes. Riu gwakifanya ri cira uria ukire kuo ri urehetwo ni mitimia wake. Yes, ko ikimemeria gwitwo na magithie around 2 years ago. Wa murata wa wetao Hakiman. Yes. Murata wa kinewe. Yes. Agithi mundu ruhemi akokinyaga nduthiaga mafunction wi oike. The akokinyaga. If you are somewhere, your wife is there. Told you the two of you cannot survive without one another. Me akeo kinyaga, especially when you have consolidated maundu maisaide. You have nothing to prove to the world. So love conquers. You already proven. You have already proven. So the only thing you have is each other. Yes. Nothing orokire ri. Mrs. Kifanyari. Heka undu arakunyirwo niko karehete wari mwari. Karakara mutindikeirie gwetia riri. Uria muthia function ya mundu kamwira. Yeitheka. Ndie na uru. Nokere akwa. Tuli akwa twithayu. Wewo ikire. Gwechia na ithuĩ tutakĩrĩ tuona mũkwa. Mũkwa. Well, andũ arĩa metaga video coverage mũkwa rĩ. They are since dealing with RBA. Ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Retirement Benefit Authority. Video coverage ke mukwa mayro mukwa kirio haha riu ri tonda igwe cia thiko ici ne igeciarithanagio tuciarithanerio mwe na ithue copy utuhe duplicate tuhe duplicate ne turareheirwo karabisha ni akahangira gwo kanyamu na ha thutha flash disk rivenda bekerirwo mukwa flash disk marakira iro smart mwari maonagire mucii. Yes. Bakaririkana magakena. Yes. And you know, hell knows no fury like a woman's corn. Yes. Mrs. Kifanya, like ordinary women, have the capability of remembering something that happened in 1988, May 16th. Dhanya na kuota cia rucini. Waka wa githurano kia murorongo. Yes, they have the capability of remembering. Now we know how to to magiro tondu maheni maria wahenani last week ndungimaririkana. Ladies will remember the lie you told. And they will ask you to repeat it. Na maheni mathicokere ka copy paste. No ririganirwo. Yes. Kana tukanie facts. Wega biu. Kana tweke incoherent. Okeria kuri. Nothing orokire ri. Mrs. Kifanya was on a mission. Yes. Ni amanya yake da hari mukuoreku. He kire retha mukwa-ini uyu maretia wo hiki. Aigua ni ari mukunyire. Riu ura mukwe andu araugire arengerwo ni mundu we. Hau. Ndagika o ta 6 peke yake. Sigwo kando. Keheri. Yo ne DCI. Ithone kwata cietagwo reels. Yes. Kana maestro. Maestro. Na maestro ni case filed. Todo
Kifanya niyo video yori bere haronekana Kifanya we mwene na ndungata mwiriga wa Sara itari na miaka ikagetie na we mwirori wa bice yori ni arona muago wiho wa mwikenere wake nire make na mukenere wake na gone ni Kifanya na hakinya ndagika ya kana hau no hararehe problem Kifanya ni aronekana akigutha ndungata no hi-fi ndagika ya gatano kuringana na ciro uyu ri ndungata no nionekana ikiadjust ngofia ya Kifanya captured on tape. Kifanya nake ri kuringana na okiri uyu adjust ngofia ni undu wa gucucwo ni wendo ri ni aronekana akiruta mawanu Mrs. Kifanya akira cira etanire nginya hakuwe muhiriga mukenjire atiriri ndura uko na ndateirwo tene cira wakwa watuirwo miaka iri mihituku guku nduraga ta karuru na maundu mariko mayoragirania ma miaka iri mihituku niona ndaririkana ucio riu tureru atiriri tucoke baraginyo tumenye haria twarwatarire ke ikinya ndagicoka ruwi mukaro thina witu githina gitu kianjiirie ha uyu ithe ti mukwa uyu niwe muiretu ucio ri arakwa just nginya ngofia ri iria ehutagio ukaruria matari iria wikiraga ukiumagara no githimaga ngona manene yes turuge atiriri Sam rugia ndagika ya kanana ucio ni mugithi wa hiki we thutha wa Kifanya mwenyukire uyu wa mumori tarugamia hau ndagika ya 8 na sekondi 10 rugamiria hau muroranire o mararorana ri hena o Kristiano hau ndianda murorani wa maitho ti wake turaro thiomi yeti kugirania maundu ndu yende uragia niki gwathire guku ndoraga nyanyagwo nyanogo taitari kiene kumbe uhoro wambirie hau muthuri ucio ni kwa sini no athiete ri ithe ndo kuona arathie sini kwa sini gukira nginya MC we miaka uria wi Kifanya ri uri wona kiinia njohero uguo na raini agikuagiriria muhiriga uyu wa Sara aya ithe ti athuri me mbere yake aha maragithi na itherero we acokagio uniki ithe ti gukenio ni rendi ni kuguciririo ni wondondo wa withi na wigo wake nyama Kifanya wakwa ni akionete mirio ya mwaro ndondo ucio naguo ri gakuneko o miaka iri ri nduma-ini ni aragitirie mukwa ona reke ngetie mukwa riku Kifanya na cira riu ni tekwenda gutinda ngimenya kana ngiuria ri dalili iria cioria nie ngobobanagio guku ri ni ironania wendo uyu ri nduri urahuruka uri o muoyo Kifanya metha-ini ndagika 8 kwenda tathi ha ndagika 10 ni wona ni wokia giti ema ekuhaniririe nake muoi wa mbica akimurikirio Kifanya rwimbo ruru rwa mutarari ndi mwita maira fakindu wa niiri mundu rwimbo ru mainaga nau maina na muka ucio ne muka na nuona nginya ni arauga aya kindu wa nie aya
Kifanya in his defense, which is very fickle and frail. I got him the mithiru Yes. Ni uthodorari kana wega. Ni aremo ku defend public no hari awakiniwe yaramera atiriri. Ni muramenya wega mwana coria wo irio iki ucio. Ni kutuika ni wakua. Na ni ukirietie aha kera ni mwandi ni muhurire nyamu cia kibandi. Iraga. Mbara yumete hau. Mbara yumete handu ariku. Hau. Na niwe oya bintu icio. Niwe kario ni akioyaga. Ni ndahikaga. Na ndagunanaga. Na nda nieri. Yatiriri. Ndekira ni mopea. Ndaika 18 njoya twende wa ikari. No, these wonderful ladies have a remarkable way of unearthing the past. Aratwaro ndagika kwa ndagika. Aratwaro in chronology. Makiandaraisaga every step. The sequence of events as they unfolded. Kifanyo niwe warutire igoti. No kirigirira gitini kia muhiki ucio. Ni atwiri atiriri. Tugite kio kone mithako ya ngerekano ni wira akiri. Thie ndagika. You remember some few years ago? Agatwario haha wejiria. Hede ko. Nditwaro ntware ha. 2012. Which year was this? Hey, nditwara yo horo wa ndege. Helicopter. Ya musungu. Wa kuria na nyukie. Na musungu ucio ni wa mwanya tondu ciana icio ciake ri. Agĩcitwaraga cukuru na helicopter. Ko ciana ciarĩkirie. Agikone miaka yo no nginya ekone ciana ireketie thukuru. Yes. Kana higa githie bururi na mabũrũri ma nanja. Na hĩndĩ arehete warĩ mwari. Kiuba mũgũnda wa mũndũ kũrĩa macira ma East. Yes. Na mũgũnda ũgĩterema ngoma. Yes. Na mwena mũgũnda ri thutha wa kũrehe bunjo ri agĩkũnjũrĩrwo mbaũni horeru ya mĩrĩyo. Thutha wa kũrangarangĩrwo irio. Yes. Gũteremerwo. Rĩu ona kũrĩa kwa nyuma cioya ri kũraĩ na ũndũ tocho. Na ndĩraigua ira hwainĩ. Yes. Nĩtwe twagĩte thimũ ciana mũciĩ wĩko we. Niĩ ndĩ o gĩcuka. Ndũkena gũkũ kwĩna maũndũ manene. Nĩkĩ wathiĩ ningĩ? Nyamũ ĩngiraũndi. Kwĩna yanyu. Kwĩna gwitũ mathiaga nĩ kũrombire ndege. Yes. Inahi. Itũra rĩtagwo Ngarũ harĩa Gĩkoe. Nĩguo. And the villagers were wild and mesmerized. Brenda ya rĩ rũgongo tiga oneire ndege igũrũ rĩ. Specifically rũgongo rũu rwa gwaitũ rĩ. Yes. Ndege is not a common thing. Yes. Ona no nĩ kang'ata. Rĩrĩa mwaka mũri nĩgetha marorie rwĩmbo-inĩ. Tiramenya kana nĩ kang'ata. Nĩ hau. Nĩ cia kang'ata ici nĩ ciake. Nĩ cia kang'ata yatĩrwo bara. Kang'ata ndoĩkaine gũthi na ndege no akĩrũrie wa at one time. Nĩ cia wa marũa. No meretire. Ng'ata ndathia nayo. Ndoĩkaine gũthi na ndege. Timono. But you see the county of Murang'a. Ona gũtinda ũkĩũrũra kũu na ndege is a waste. Icikorwo nĩ Meru rĩ. That's another thing. Kana Naroko. Gavana wa Meru rĩ nĩ ekũrirwo na ndege. Itũra rĩrarĩ hau rĩothe. Wa Murika. Wa Upo. Mobinix. Tikno. Paparazzi. Paparazzi nĩo maratuĩkire immediate MCs. Mbica ikũrwo. Na tũgĩe mũbango. Tũgĩe mũtaratara twambe tũnjie na atumia.
Daga ino wega gutirakire na njari. It has handled very well. Na harakira hoka ndege gira ki evacuate. Aria marari neno eratigwo hau etherwo makanika. Yes. Na makanika maumaga kwayo. Athira ethe mundu ogithe na tucibarana ga kirofu. Mandone wawaya. Onu wakofu goko wawaya. Nene na mwaki kana niki. Mathina manya muno mutigia bakwa manya hingura. Talo nyamwero geferekia kinota kiaririe ta. Niana njoo kuria miaki uragira. Raigwa ndo marauma nginya Kenya njeru. Yusire witora riu ri. Ne murimo wa Kenya njeru. Uguo Kenya njeru no kuringa ruwiru wa gondo. Ugwe ngaru. No andu marauma nginya yego ria kule mathia magatu acioma na maiyego. Na kihoya. Magoka eskona nduthi. Mwethiko. Yaani kuona ndege. Ku. Iriki iwe kwa mani jogokerai. Othathikiriria mohoro we. Jogokerai mani mukirie ri nduthi-ini. No raigwa waigwa kamua. Jureria nguru. Othathikiriria kanyakando tokuma metumiti. No, go they were wild. Nduthi kugio nduri. Andu ni makua na watatu. Yes. Koro no matina kenyo ni horo cio marauga. Ngiya kuigwa ndege. Hende yatwe karirie marigo ina sekiwa kagone mokuo. Hende ai magere tijige mienda. Monjere azie. Andu marauna nagira hau riu kuhurwo mbica. Ya kwira atiri maposi maria ona mbica ine icio ri. Ni maposi maria ma success card. Wela jembize ni aso kelithagio. He mundu arateku. Nduno ya ndege we. Runa ndege ukiura de wiki atia. Akiura de wiki na nyina mangithutha nigetha kithi tu wa ndege. Nyitera. Andu maingi akuhurwo mbica handu ri. Yes. Wela abai mwehere. Bai mwehere ya. Yo de wiki. Aya fujo igwa. Kare ndege yaku na ndotigirie. Tu andu nawe. Wa ndore ciira ni matatu iria muthia nayo. Bakaba utiti muna thara-ini. Hatingiaka. Hatingiakara. Ndio kwa ni maramenya no hari kohorwo kanyamu. Yes. Ukaigwa kwero. Andũ ando kwaria na mwene mugunda. Ukahawa Rusia. Wa Rusia we pilot. Oh mama ndio. Ndio hapa. Ndio kemoda wa isaba. Mzee wake anakuwa Rodoreti. Sasa kama kuna kitu kama kuna nyeni mnatoa sinapewa Rusia. Msisikia hao wengine ni mabureina. Gutigia akurutua kanyamu. Ndo mugunda ni weka atia? Mugunda ni ukurangarango. Yes. Irakura rugongori. Ni kurare gicajama. Na ni gutiaga oburu koho. Yes. Sasa kama mulikuwa na haraka, tunaweza mtafutia mtu anaitagwa Adha. Adha anaweza waumelia. Anakuwaga na bikafu ya Hilux. Anaweza waumelia. Mukingojea sasa nini mekanika. Mukiekwa rami mtashukua chatu. Anaweza wapeleka Mulanga. Yes. Mchukue Sato. Chukue Sato mweko nini kaunage ya shini. Ama muende Kagema. Yes. Mutasukua sa direct. Sa dai unajua. Mamludi kilelaini. Nyeli ya mwezi kosa makanika wa hii kitu. Palo maru ati. Kaima tiketo igora to igware sa magatheine. No, some people were even rekindling their love there. Kati ni faturu na ndege. Akone wa ikire mayakai.
No, they were wow. You see helicopter ewa wa ginyandwa ya mebia. Yes. Na kwaje harokire igire iyo iramagirire iro rescue. Yes. Ndakura gicagi keuri. I'm very sure kwe ng'ombe irashinirwo ni iria. Iracererwo gukamwo. Yes. Udiwa kamewe sege. Ketaira yudumia. Nile safi. Gaye. Deroni. It was wowing. Very wowing. Yakoro kone gavana urari hau thĩinĩ. Twanyitirwo nĩ Jehova. Uko haha. Igũrũ nĩ rĩa kũneana kang'ata. Gũkũ wĩrega compete. Ũgwĩka ũguo wambe ũtũbange tũtanaingĩha. Tũtanaingĩha ithuĩ nĩ ithuĩ mũconjo ũyũ. Haha hatirĩ mũndũ wa kũraihu nĩ aitũra rĩrĩ othe. Aya nĩ a mũciĩ ũyũ. Aya nao nĩ a mũgũnda ũyũ. Aya nao nĩ harĩa mĩbaũ-inĩ. Gũrenji ĩno yakinya hau. Thimũ citanahũrwo andũ manjie kuma mburoti-rĩ. Tondũ haha andũ maigua wĩ gũkũ kang'ata-rĩ. Megũitĩka takĩ. Kambura. Nĩ ũtũige na mwao ũtanaingĩha.